Konačno, minut, SMS, MMS ili megabajt, sve je jedno. Sada sam biraš koliko i čega trošiš, samo uz VIP Smart Postpaid pakete, a uz paket Smart 2200 za 3790 dinara mesečno. Izaberi Samsung Wave 2, skockaj svoj paket uz telefon koji ti odgovara. VIP, druga priča. Zabavi se najnovijim Java igrama za tvoj mobilni telefon. Postani uzbudljivih avantura, junak omiljenih crtača ili sedi za volan u neke od najbržih automobila na svetu. Pošalji Java u SMS poruci na 2229 i izaberi između ovih i mnogih drugih hit igrica. Za praktični broj pečata govore Vladika Nikanor, Vasilije Krestić, ekskluzivno Gerald Celente, Zapadni Nostradamus. Šta nas čeka u 2012. Ko čita pečat, zna. Nova akcija katalog u vašoj ideji. Domaća dinja iz Mačvanskog okruga 59,99. Sladoled Vulcano 500 ml 134,99. Jelen pivo 1 litar 91,99. Paštetski sto i stolica po super ceni. I uštedite kupovinom kvalitetnih brendova sniženih čak 50%. Od sada kupone možete iskoristiti od srede do nedelje. Vaša ideja. Turbošlank, pošto živi već 18 godina, nema nikakvih posljedica i može se uzimati dnevno 2 do 3 kapsule, kompletne ili tablete, uz jelo, s time što mora da se u svakom slučaju čovjek aktivira, da se šeta i da nešto što je najvažnije izbaci upotrebu alkoholnog pića. Zašto? Zato ne zbog turbošlanka koji ima odlično delovanje, nego zbog toga što je pojavljena i šećerna bolest i kod deci i kod odraslih, te prema tome trebamo da imamo vitku liniju svih 365 dana u godini, a tu nam je i turbošlank na raspoloženju. S ljubavlju, Božen. Da se priča, da se piše, Grant ti daje 3 put više. Neverovatna promocija. Svaki dopunjeni dinar vredi 3 puta više i to odmah nakon dopune. Grant Prepaid, utrostruči kredit, pričaj za dinar bez dodatnih troškova i osvoji nagrade. 12 automobila Fiat Punto Evo i 108 plazma televizora. Uz paket sa 3 kartice, poklon CD Grant Dueti sa 16 fantastičnih dueta. Utrostruči kredit, pričaj za dinar i osvoji grandiozne nagrade. Volim posao kojim se bavim. Veoma je dinamičan i uzbudljiv. I pun neizvesnosti. Najmanje što mi treba je dodatna nervoza. Jer hoću da budem bezbrižna. JAP ulošci čine vas bezbrižnim onda kada vam je to najpotrebnije. Kada probate JAP uložak, zaboravit ćete na sve druge. Razlog je jednostavan. JAP uložak sadrži specijalne pregrade koje ne dozvoljavaju da tečnost prođe sa strane. Na kriljcima se nalazi specijalni hidrofobni materijal koji propušta tečnost samo u jednom pravcu. Sada meni i mojim drugaricama svaka revija predstavlja veliko zadovoljstvo. I sve smo na okupu. Bezbrižne. JAP. Budi bezbrižna.